Не могле обживеете и чаровто меѓу фудбали, пошто тумаро имамо насли сарда, онда атра Аллах се не могле те ромиве се голе се джелен палала, ки костуби джамијаготе ни дичвално, ма дикламо. Хајде, иншаллах. Не најсен спремни, не спремни сардем ништо, пошто најсано програмите и чаровто меѓу фудбал. Али ипако муслимани, царство чароло Аллах на Кур'ани, فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. Tu podsjeti sad, a podsjeti pe, čarol hajri verni konđe. Vole se neka podsjetitamo koje ka jeti kaj tumen samo ređanen, a jeti se kaj Allah tebarak wa ta'ala na Kur'ani, li parol, čarol o vrednost, kada kova ajeti jek muslimani ni trebalo samo te šunole, sar su šunol obične lafora, pošto ko anglal, ko prvo redu, vosi lafi, Allah jeste tabarak wa ta'ala, kalam Allah, ajetu rasi lafra, Allah jeste tabarak wa ta'ala, a von služin amenđe, te popravi na moro stanje, te popravi na moro životu, te popravi na moro živdepe kod dunjaluko, te spremi na men, kaj to volamen, a na ahireti jek loko životom, kem to volamen jek ugodno, jek prijatno, život ано džanet, inša Allah ta'ala, jem služi na men te, durave na men, katru jak, e džanemesi. Ova ajeti, ано početak sa osi, o ajeti vačar Allah tabarak wa ta'ala na Kur'ani, inna salata tenha anil fahša i wal munkar. Zaista, o namazi, duravoltu men katru džungale, vučahem, ne valja što vuča. Zaista kao namazi amaro, si svetlo, a salatu nur, vačar dao pejgamber al-Islam. O namazi si svetlo. Znači, čarol svetlo vernikose, ано dunjaluko, čarol vernikose svetlo vi, ано limore, čarol vernikose nuri, vi ано kana keklol anglo Allah i tabarak wa ta'ala, kana vi trubute na kavolpe o sirati. Salamare kureja kardele salatu čupri. Znači, i purd. Gole se, o namazi si svetlo. O svetlo samo si, kana sam ано jek karanluko, ано teri, ано mrak, ako dika jek svetlo, je kilometr to dur, a men šajte džanaka ko te, si svetlo. Pošto? Allah tebarak wa ta'ala bić Allah pejgamberin sose, li yukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Allah bić Allah pejgamberin go dužno samo sasa te ikalen manushen li yukhrijan nasa. Te ikalen manushen min adh-dhulumat. Katro karanluko, katri tmina, te ikalen ано ila an-nur, ано svetlo. Znači, o svetlo si gasavo kaj amen trubul odma automatski džale manušese jaka kaj si osvetlo. Ako si volano karanluko, čim di čovjek svetlo, le se jaka automatski džanko te, iako vo ni manđol te dičol. Ili ako si ono karanluko, jedva manđol te dičolo svetlo. So se si o namaze svetlo vernikose. Gole se kaj, amareja ka, on te oven, ано поглед, znači o pogled, o morod dikipe, trubo to volano pravco, katro o manuš, kaj poštilo Allah tebarak wa ta'ala, kaj klanilo namazi, kaj čerolo namazi. Jek manuš pošto vo perole devresani sežda čerolo namazi, džanol Allah tebarak wa ta'ala hako, džanol pinđarol o halalihem o harami, o boževile Allah tebarak wa ta'ala, katero kam lipe kaj sile prema Allahi, hem kateri dar. Znači, sarso, o manuš trbo to vod bejn al khaufi war rija. Manuš si maškaron. Dar hem maškari nada. A o kam lipe si saro šoron. Je čerikla ko šoron. Čerikli si le duj paka. Čerikla si le duj paka. Znači, jek pak, a ja vi muslimani trbo to vod. Jek pak si i nada. I uzdaja,
a gi dujto pak si i dar. O shoro e çeriklaku sosi o kam një pepër me Allahi te barekutaala. Znači çarol jek manush, jek musliman, jek muslimanka o boževina Allahi te barekutaala pires foritele. Kova lengo ibadeti, kova lengo namazi, kova lengo obožavanje со vončerin, morate mu čuti tragora pelende. Save tragora, a gjasar ostalo si ano karanluko, ostalo si ano terri, o manuške čerol namazi, vo se ano svetlo. Polakaj si ano terri, o primer, si dural von tečenjeg svetlo kotar, lengo pogledciju prema lende. So značil, kaja kana von jedva kad dičen te džan, te družim pelesa, jedva ka šuđaren te džan, te përqim pelesa, te beshen lesa, te lendi so lesa, te sičon lesa, te dičenti sa bohajri. Pošto ka nasana no terri, si to tjek lampa, tu našli pire, u karanluku, mora to upotrebi koja lampa, kaj te čerol tuče svetlo, so se svetlo, kaj ti ni čalavetu kad inde, kaj te ni pere kad inde, kaj te ni povreditu. Gole se, morate rodolpe, kola manuša kaj čereni badeti, von si svetlo prema kola manuša kaj ni čereni badeti. Znači, von morate prati nenden, a kola kaj sijano i badeti, kola kaj sijano namazi, sar so sam tumen, o namazi trebate močol vidljeve tragora pa mende. So značil? Ni značil kova samo je brada, ni značil kova samo urajpe, znači, arapsku urajpe ili urajpe prema osunneti, ni značil samo kova. Ni značil samo ka na dikamenу aš karamende salame tada. Ni značil samo kaj te čerdjani džamija. Nego značil kaj kovama nuž si muslimani sar primer savorenđe. Znači sad su vačanolo pegambera Allah jano Kur'an jano suratul Hašar لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Majlačo primer to menđe si ko o pegamberi sallallahu alaihi wa sallam. Saro pejgamber ali sallam isto trebalo to vol vio manuška i čanolo dromo pejgambere sallallahu alaihi wa sallam. Znači tumen, znači amen, trebalo te čerdija isto ka savje sarso saso pejgamber ali sallam. Iako amen našti nikad čerdija saro pejgamber ali sallam. Ali ipak te bešate lali lesi senka, ipak te bešate anu leso dromo, te pirake kola korakora kaj pirda vo. To vola men lačko te kaj sale le lač, to vola men dar ko te kaj sale le dar. To te durija katre haramura a gjasar su durilo o pejgamber ali sam katre bilo sa već džungale buča. Te čerdija anu i badeti, te ponašijemen lače avral, e komšijenca, te ponašijemen lače e familjasa, te ponašijemen lače e čavrenca, e romnjasa, e mikonenca, savorenca. Znači trubul te dišope pošto amen si amen njeg svetlo. Amen si amen uputa Allah jesu te barek wa ta'ala. A u namazi su vačarov, zaista, Allah je na Kur'an vačarov, zaista u namazi duravol tume katre džungale bučaja ne valaš na buča. Da li durar da amen tačno kova namazi? Kad te si u pitanju. Znači u namazi si ne ga samo efekt. Ga samo efekt. Samo paj. Ako čoroj paj petute, ka činđo. Ako pije paj, kaj kalol tu dali i troško. Ako tove će vas ta čo muj kao svežitut. Da li o namazi pe amende će rod isto efekat. Kova sasava muslimani si dužno te rodov. Jek muslimani deš beš si ne isto harami. Nima kako te upotrebi, ako nadisave terme vaše haramora, ama u generalnom smislu, amen, nastavi sardam panč beš, duj beš, panč beš, deš beš, sam isto očilanke, ista haramora. Znači, počmi sardam te klani namazi, mu plami račija, niđake bijava kaj si muzika, kaj si račija, znači duj trim bučače ranen, ano namazi sam redovno, ka nikaka side mogućnost te džal bijano hađ, džalano hađama, ka najvil pa vovsi isto manuš. Završil po namazi vovsi isto manuš, nisam je razlika niti čobe peleste. Da li šaj deš bež vov te čerol namazi, a deš bež isto te nastavil kelese haramora? Na nikako. Deš bež ne si ne probleme na suratul Fatiha na namazi. Si gava ispravno? Na nikako. Ni trumante bešol, vov morate džal anglal. Vov deš bež si tu čerol namazi, sa rijek mehanišari. Auto mehanišari, vov deš bež si tu čerol bučike vordona. Znači vov sasavo dživeso vol vov leopekam maj bud. Sasavo čon, sasavo bež se načol, vov si maj iskusno. Vov si maj baro maj stori, vov si čol, vov džanul bud buča, hem popravil pe, ni bešol pe jekt han, nego džalan glav. Amen.
Deshbesh e namazesa, a qëllam isto haramesa. Kaneria me qere, holare me ne qaure, kushale. Si isprano kama, na nikako. Jek muslimani trebao te čol pese zido, te penon dosta. Pa në gjbeshte më në namazi. A od kanam pena manđe kaj upotisajle. Ipak amen sasavo droma në namazi so vačarak, ihdina sirata al-mustaqim. Odevlo uputijeme në pravo drumo. Sose, nije se tijemen kaj sam 100% na pravo drumo. Znači, ako vama nuš kaj osetil kaj vo si 100% na pravo drumo, trubute na kavolkava ajeti. Sose, najuputimo, najbučići ko islami, najbučići ko dini, kaj von najagija adekvatno kaj amen tova uputime. Najlenđe doš. Nego i doš si amari, kaj nilam kansar su trubul, nilam disave bučan, nilam ozbiljno. O vreme si te laljen ozbiljno. Meni trgovina, stalno, wallahi, haram si. Ni troma. A ni trgovina, morate, ja si trgovina, morate upave Marokovasi, jer inače naš ti čeren biznis. Tu са муслимани, то ни трума. Ако съм гасавото вачарам одабдживе, вачара шуджар. Мега чарам борба коркориманца. Кай вишете ни хукававки трговина. Манже ек динари халали или 2 динара харами. Ек динари халали май лашеси. Как користито туем чи фамилия. Най тут говори Аллах се тебарек ва таала. Каде бучаче? Одујто си маман покај дронка на беша, а води прилека ga sa vi manušenca bešaka i morate lali nam drumuj. Na šti izbigi? Šta izbigi? Tama na voltu će godlo, pošto šeitani god na voltu će ugibeti, tama na voltu će te čode olafi te neka drumuj, tu će borba korkoritusa. Kad je sima mogućnost da je šalavka va haram. Manđeki badeti? Va. Manđeka je u namazit petute te močole tragura, katero popravljenje va. A čao. Tama na voltu će džikate, samo te iknolu gubite avral tu açal. Hatre Allah jes açal. Ko te će vedi ek drom. A voltu će dojto drom, palim trinto, štarto, tu kad je žbito, kaj te duroka trukova harami, te mučele hatre Allah jeso. A voltu će ohokajpe, tama na voltu džikote, a čo? Mava čarle, hatre Allah jeso. Pošto kame Allahe, pošto daraka tro Allahi, pošto tu san muslimani, sanano namazi, vreme si te popravitu. Vreme si te popravitu. A voltu će holamo, a voltu će kušipe, džikate. Ma muknete na kao to moj. Ma muknete i klop tutar, kator to moj. Jer neki slova pravne melekora školi sardele. Zapriši sardele melekora. Kao odgovori Allah jese te barek wa ta'ala. A voltu će sičilan te fărde baripe, čalome kanikase. A volt bučija gja, sijame lačo vordon, sijame lačo telefoni, sijame lačo čer, lačo nameštajano čere, lače ostare bučak, od ne luko si lačardos, lači masa. Ама кала буча најамаре, на шти фалија меленца. Со се као одговори Allah есе, те барек ва таала. Тама на волту че канига се те вачаре па мечин дем, мајла че фелне тута, тоа чал мала че као. Чиндемо чер мај баро тутар тоа чал. Мајла че телефони сима тутар, а чал као лафи, мала чалне. И кал дика ваджугало а дете тутар. И кал кова. Поправитут. Мајан главан груни почекајте будет муслиманите поправилци опачепе. Кана поправило опачепе, онда леси бучи Аллах иншааллах таала са мајоче. Ле вомни ни бачава кана поправи сардем опачепе, кланибо намази, заврш сардеме, ни заврш сардан. Ту дук сан джумдо, ту сан стално ни бучи, Аллах башал и'малу фесайя Аллаху а'малакум. Tu sam non stop ni buci. A noi islami to nije klija ni penzija nikad. Tu sam muslimani ni penzija, nikad naj tu penzija. Nikad naj čar uzdaja, džiko kova perša na. Tu sam stalno ni badeti. Džiko meripe. Znači džiko meripe. Tu sam ni badeti. Sose, man kana ahir kelamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Kase si palune lafora la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Sabe? Palune. Znači tu sam ni buci non stop. Tu non stop će ibadete Allah jese. Čilo inna salati wa nusuki wa mahja wa mamati lillahi rabbil alamin. Zaista mungro namazi, zaista mungro kurbani, mungro životo, celo život, celo. Od kada dlana robuliko, džiko meripe. Znači si lillahi rabbil alamin. I Allah jese te barek wa ta'ala.
Pošto me sa stvorime, وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Amen sa stvorime ibadetesi. Amen kada će na ibadeti morate mu čol tragora pa amen de. Amen mora to volame bari razlika maškar mande maškar mu pralka i ničel namazi. Maškar me kaj se mu upotimo, mungro pralka je najupotimo, mungro komšija, pa mungro kušerinu, pa sođa me ostale. Znači, tu morate te sjaji. Tu sa njeg primer, sa muslimani, tu sa njeg budlačo primer. Primerano sabri, primerano džanglipe, primerano ponašanje, primerano urajpe, primerano HP, primerano dijalog, primerano džanglipe, ke sa evuča. Tu sam primer, pošto tu vodi baro emaneti. Tu vodi baro emaneti. I retko si manuša kaj Allah je molim iskreno, jedino Allah je, niče ne širke Allah je se. Allah je uladar, Allah sardatumen, maškari sale se stvorenja. Većina katore stvorenja čeren širka Allah je se. Većina katore stvorenja lenđe džamije si perde muslimaja, lenđe džamije si perde li mora. Po jek, duj, trin, panč li mora si. Dža Andre, te čere čo namaziti će ovdje more kote. Von si perdo širk. Katar vrtim pe čeren širka Allah je se. Tu na. Allah je tud. Allah sardatu. Allah je tud sarek verniko. Sar zoralo verniko. Iskreno, čisto robo Allah je se. O Allah je ka karol tut. Andlal lese melekura. Sar su očarolo pegambera sallallahu alaihi wa sallam. Znači, ila ahabba Allahu ma'a. Znači, kana Allah je manđol pire robo, nada Džibril, ka karole Džibrile. Kada čarolo Džibrile se, ja Džibril, inni uhibbu fulanan, zaista me manga, o Džibril, me manga ve filano, kas Allah vesa. Tu car Mustafa, tu car Mahmudi, tu car Muhammedi, car ostali Allahaka i situmen, tu mare Allah vesa Allahi tabarak wa ta'ala ka karol tumen. Ko sam amin te karol na Allahi. Da li reslam džipute, kaj Allah te akarola men, ev te hvalila men, te hvalil amen, maškare lese melekora, maškare lese stvorenja kaj si, melekora mora te kulon vipi pute vačaren, zaista Allah manđole filaneo, Džibril manđole, amen mangale, manđele vitu men. Te naredil, napal manđol tu, čo dan, či dej, savore manđel tu. So se, kava si sa rezultati, pošto Allah manđol. Amen, ka se čaraj baditi? Čaraj baditi Allah se Amen. Ka se moli amen? Moli amen Allah je se tebarek wa ta'ala. Lestara volo hajri, lestara volo šerri. Lestara ovo sa svoj sarda. Allah je tebarek wa ta'ala. Amen nadija me peleste. Mangale le. Roda lestar uputstvo. Roda lestar te uputila me na pravo dromo. Roda lestar te duravola me katero džungali pa. Roda katero amaro gospodare tebarek wa ta'ala. Amen sar lese vernikora. Sar slabo vernikora. Ama Allah je vačarola na Kur'ani. Antumul a'launa in kuntum mu'minin. Tu men se maj učo narodo, maj upruno narodo, maj vredno narodo, maj lačo narodo, ako in kuntum mu'minin. Ako sam vernikora. Ako sam vernikora. Ako sem iskreno robora, Allah jese tebarek wa ta'ala. Pa mende mora o namaze srcem očardem, ibadetora morate moćen tragu. Morate svetil amoro mulj. Allah je budruma bešla manušenca, iako najsamor muslimaja. Ali ne, ano amaro bešipe, ili tu i na ka, a čelon bašaron tuče kataručom mulj i kludi knuli. Dikav, pe tute disoso ni dikav pe kalan, nape mane, pa ostale pradan. Dikav eno pe tute disalo svetlo kaj ni dikav pe ostale. So se, o namazi čarokava, o ibadete čarokava. Opačaj upravo Allahi, ko Allahi tebarek wa ta'ala čarukava efekti. Znači, amin si jemen u namazi, kaj si agija zuralo. Kaj si zuralo, znači vov si sad kontramagnetite duralo tutara džungale vuča. Ako ači lan, deš veš, a isto harami sam tu čere, onda ačo, mislicara, čer vuči, čer hali tusa, da li kova namazi si istrovno ili naj. Da li kova namazi si de problemi ili naj. Od drugo se va, kova namazi sile problemi. Kova namazi sile kanče kaj ničarol efekti. Naj sar opajte činđarol. Čude petute, a ni činđo. Pije ničajlo. Znači opaj hasarda piro efekti. Isto bio namazi, znači tu sa hasarda o efekti. Ako na kaj se problemi.
Ko namazi ili tute. Na, ovo problemi si imate. Znači mora men, te aça, te misli, te ceva hali amența, corpul amența te vačara, kaj si u probleme ti istraži. Onda ka neka roda, kadika amare haramura, kadika, kaj te popravilen, inša Allahu ta'ala, ka neka popravilen amare haramura, onda amari deređa kao štolku Allahi tabaraka wa ta'ala. Onda amaro jek amari sežda, ka bazıla men yek deređa ko Allahi tabaraka wa ta'ala, hem ka dura vola men dar yek žinjali buči, hem kao kışilba mince yek hasenati, yek lači buči, ka neka ikrango ango Allahi tabaraka wa ta'ala, onda kadika hajre. Isto drugo dika, kaj je ko amaro namazi, te ova iskreno, ko Allah se tebarek wa ta'ala, te njim džala mari guđi bud, ni pe nas 100%, pošto 100% nije naš ničer aligija. Naj sam si kade aligija, 100% te ova koncentrujemo ko namazi. Ali ipak te čera borba protiv amendar, protiv amaru nefsi, protiv amari guđi, kaj te dikate ača, koliko ma namazi, to ova somaj bud koncentracimo, somaj bud to vola mene uhušu ko namazi, kaj te dika o efekt katro namazi, to bol vi bud mai lašo. Janin tu men pralavi kaj kolakaj čeleni badetura bud po kaj drom, o pegambera sam si kada kaj šajdi te ura. Šajdi uprali put te piren, upralo paj te piren, čera me žalali. Znači, manuškaj si baro i badečija, po kaj drom Allah i šajtu mogućili se te pirol vi upralo paj. Sose. Pošto? Kovali su ibadeti čerol efekti, kovali su ibadeti si zuralo, a gdje se zuralo, a gdje bud pangla i veza, Allah isa te barek wa ta'ala, kaj vi je buča, kaj si nemoguće, leste po kaj drom čerol nemoguće. Pošto Allah te barek wa ta'ala čerol na gdje. Moguće. Allah šaj čerol sa. Akana, sakola buča, sijamen, na kaj najamen, morate resađi koji je nivo na bal te dovaljen, na, amen, sijamen kola buča, amen sijamen, amen čera buči vinca. A mi sasam u čoveku ili bučenca, samo najsam koncentreme sa drugom. Znači, morate dika, inša Allahu ta'ala, kaj kova namazi amaro, te dičol, na samo amen te dika hajre i lesta, nego te dičol, vi amaro dat, hajre, vi amar ide, vi amar čave, vi eromnjate dičen hajre, vi je prada, vi je peja, vi sate dičen hajre. Znači, so znači, kaj amen, palo su vačilam te vačara kod krajomenca, te istražija mali greške, sad su vačarolo bio pegambera ili sram, a vi o hadisi isto avon katro, Omeru radijallahu an, hasibu anfusakum, qabla an tuhasibu, znači čeren buči tumare roden, tumaro život, roden tumare buča, čeren računi tumare buča, an glavni butiče roden, o Allahi te barek ta'ala na sudnji dan. Znači, ukova istražaj dok roda amen amare greške, kanaka arakalen, kanaka promeniden, odmah i familija kao bol zadovoljno mendar. Oddat kao bol zadovoljno. Šaj edade se, našti sadam te trpile, ovo purano, a me našti sadam te trpile ili sadam ne se lafi. Šaj edak u isto dja ili sadam o lafi. I sadam sa Allah šifaka i bončar de prema mende. Znači, kad nam istraži haramora kaj si amen i kalade na mendar, čera ibadeti Allah iste te barek wa ta'ala, onda automatski amaro stane po familiju pe viko amaro životo, viko amari familija, viko amari buči, viko amaro foro gdje bešadi svugde. Znači, a u namazi kaj čerdo? U namazi, znači, maj bud kaj si čerdo, si ke džamija. Znači, od većinu muslimaja, a ven, hem čeren, ibadeti Allah iste ke džamija. Znači, ki jek džamija, sar su si tumena kate. Znači, o pegambera sallallahu alaihi wa sallam, kana bilo ki Medina, kana čerda hir hijrete, znači, angoni buči so čerda, da li čerda pese je kčer, ili da li čerda je klubu, kaj te džate čerempe karte ili biljarde, na, ili je sportska hala ili diso, na, angoni buči, znači, kaj čerda o pegambera alaihi sallallahu alaihi wa sallam, sasa je džamija. So se i džamija so služil, znači, ni služil samo ibadete se. Ni služil kaj amene te avakate, samo te dobi, znači, amaro namaze to vol, džiko bišu efta drova, maj baro vredno to volio nego kaj amare čera, na samo kava, nego, znači, kate ava, amen sičija, šuna, kod Allah fara su šunalnim kate, sad tumen, tumaro slučaj, kad tumaro imamo, Allah je ta računle, isto, tumen, trubom te, prenosimden, ke tumari familija. Pošto pegambera alaihi salatu wasalam kanda, belligu anni, walau aja.
prenosim makar jek ajeti. Ka se hoće do pejgambera al-salam, hoće da pire sahabonje. Agija kolenze kaj se sa prisutno kote. So se hoće da neđe mandar prenosim makar jek ajeti. So se kola kaj najkote prisutno, kaj te ukoristim pe vivon. In tu mari familija, abđeve najprisutno tu menca. Ali tu men sem prisutno. Tu men trubum te lenkova hajri, sar su i kren ko čeren buči, kem te zaradin lobe, kem te inđaren ke tu mare familija, če te hranin tu mare familija, agija isto tu men avem kate, hem sičon o ilmi, sičon o džanglipe, hem kova džanglipe, kova hajri inđaren ke tu mare familija. E onda si to men materijali kaj tu mare familija te popravil pe. Si men materijali kaj mare familija to vol, maj bud, znači maj zuraleko 92, a kana si amari familija maj zuralero 92, su značil kaj amen, kana ka bud maj lače, ka volo me jek životo, jek dživipe, jek sa bud, maj cela problemora, maj cela gajlave, maj cela poteškoće, a ne omaro života, znači o života moro kao vol maj loko. Tako da pa bi hvala vas.